Kaseng United Democratic Party kelanang yo mensim bat nang scam namar kajing nang wan penyeso jong kinong yalam rengkat bat kinong kerjaan sia ke parti. Haka arpau terik urisau arjar arpuar la penlong ye kajing yalang ke bakerpang ha dinam hall ha jayau na kebenta ban peniang sngubha yau ba Agostar Jerwa ubale sim rai rang ba ban penyeso ilade sia ke parti. Yau ba Agostar Jerwa la pediang sungbha dau ba met ba aleng do ubri presiden jong parti UDP ubalong ha kuju por ulampang jong ying dorbar thawan ke jela ha ka jing don lang jong ba kermen jela ubri menteri ke sarkar jela uba pol leng do ubri MDC uba alantri rengkat bat kiwe kirang ba nong yalam kentup bi kilong kumi kilong kpa bat ki khun samla kibal ide ya kijing ruai ban pensung tenat ha kene kesengi. Naskong parai kule, yang itu kinokit kamu coba parti UDP. Nadu mensiaskan kilawan, kilai kedua yang banyak keren, padong bagus terjerwa alino syar parti UDP. Naskong parai kule UDP kinokit kamu nak rochelong, kinokit kamu napo Westlaw jaba UDP kiblakhat bani were batham tam
iba polling do iblom iba na jadi persyak kan ngampai berkat ya kabangan yo jadi persyak hakat disi kalau dia de mahilu daga jik soge ilai kendo yang ada mencet sedang mental sedang bro ilai kendo arsi nasi ada sen kemarin kong ilai sen kendo asyikwa membatai kerja kendo ngapoi ilai kendo tak ilai keren tak ilai ngamasi kendo kalau bakpun pen dapat mah yaudah kamu kendo pokok keren kamu kendo kecil bakla kecil cuna cuna hak bede berkini baru kita lalai mahiru kalian yang ngamdan ye bakna bakka ye kasih ada yang sudah tak macam itu ciput bakla hak itu kita badai yang tak tahu naskoman yaitu iba naskosi hak kopor haba usna manajan hak pra ya kapag community mga nyo ya kapag ele na regional party ngala mi padang ngala kwa ni ko ni MTC ngala approach ya regional party andre kila don lupa lagi kinong ele kila don lupa ya candidate jogi ngala persang ya kapag manele independent na ying kila perkhat kanong mga day ko ng kamay kadang-kadang may ako pangadang ng kaparti kenapa kaniyo pa nila rengkat kita kinagusya na slosi panong ni mga koy ang national party ang Congress Henry Kamunsir ni hadong kata-kata na smutu habang kadon ang Congress party kadang sibun kajingin ko namal isauto mga national party ka-ideology kape. Ngayon, keren, yang itu dihabli pada apa Kongres, kapon. Ngayon, pagkasno yung ako lain lagi, nakalagay ka po, kasyan, ba sekali resolution na kayo, dapat hamus na para sa kata. Kabasto na kalau mga doon po, ngayon, keren, yang ini issue kibada. Wag na tentang South na po kata. Daerah kata Oma, dalam yang menukria, lalu dalam hakul, ada yang berkongsan kalau mga slogan, bah mentali, dan dorang yang yin, keba ye yang ri pengecak ri. Balik, naslogan jiji syah yang ni, kapati, nama kalau kapati kebahan, pan kebedong.